kua kiritahitia te rau o te pene ki te tukutuku o te whenua. Ka hoki o ko whakaaro tuku mahara kia rātou me ki o tātou tūpuna e whaiwhai tēnei kaupapa i te wā e orai rātou. Nā te kenehi mea te whakataunga whenua o Whanganui iwi 50 miriona tāra te wāriu i kawea ki te aroaro o te kiritai ware i te rānei. Hei tāna, kua riakina te haipapa nui o ona mātua tūpuna i ona pokohiwi. Because He Rau Tukutuku is not just a record of settlement, it is a responsibility. From this day forth, the question is no longer what will the Crown do? The question becomes, what will we do? I runga tēnei rā ātāhua, me ki tēnei rā e hainatanga o te whakataunga whenua, hari kōtanaka. Hari kōtanaka. Kua ki rawa ngā tūru o te marae, hei te ki te tunu au te oka puaretanga. Ngā wārua e tūtonu ana i Whanganui teiwi. E mōhio pū a Gerard Albert ki ngā tūkanga whakawitiwiti kōrero i waenga i tana iwi o Whanganui me te karauna. Te mai a te karauna e ara mai e ta auti atu. E kore aia mo te noo, kia hoka tūtuki ana e o ati ai i roti tēnei o kataunga tiriti. Aha koa, e kore piriti uku ki te rono, i tēnei wā, i tēnei rā, kei te haere ngātahi, ki te ara kotahi. Ko rangono hoki ngā taki, me ngā wero, matua ken, me tērā kāhui, e kaupapa nui kei te haere. Ko tā te minita wakawanaketanga Māori a tama pōtaka, me āta tirohia te kāwanatanga ki ngā tūkanga o te karauna, i a rātau e wakatau ana ki te taha o te iwi Māori. Witi, ono, ala mai te toki, aune, uie, tai e. He ara mamai kua takahia e tēnā iwi, engari ēnei momo rangi, he rangi whakapāha kātahi, engari te whakaritirite mai hoki i ngā arawhai putea, i ngā arawhai tukanga, hononga hoki, kia pua mai te whakaro, kei konei te kāwana, kei konei te rangatira. Neke atu i te warurau 20 o ngāwiri o ngā hapu o Whanganui, ka pōti mō tēnei kerēme. 20 mātahi pai hēneti ka wakai ki tēnei kerēme, nā wai rā, kua tai mai rā tātou ki tēnei rānui. Ka mara ngā ke teiwi, ka kia ki tonu i te karauna, waka tikaina tō mai, tautoko ngia, aku take, kia orai tōku iwi. The Crown did not negotiate the price for your land fairly, and you lost kainga on the lands that were not reserved. The Crown sincerely apologises that it unjustly exiled your tupuna to Tasmania in 1846 and extended martial law in 1847 without sufficient justification. The Crown profoundly regrets that its actions in the 1860s led to war and bloodshed in Whanganui. It's particularly sorry it caused tensions between hapu, many of whom it divisively labelled as hostile, and for the long-lasting stigma that resulted. I nā ngā kupu kōrero, ngā kupu whakaari nā tohu kākahi. Reira tika ana, me tū mai te rā nei ki rungo o ngā pairangi ki rungo o Kaiwhaiki. I runga anō te rongo o te poe tū mai rā, te rongo o te poe nā tohu kākahi. Ko te kupu mutunga, kia toi tū te kupu, kia toi tū te mana, kia toi tū te whenua, kia toi tū te mana waka u o tēnei matua iwi o Whanganui. Te Kakenga Kawiti-Bishara, Tongariro News. Ko te reo, te take.